الحاجه الاولى جوست اللي نبداو بها هي الحريره. طابله في تلمسان ما تخواش من الحريره. طابله في تلمسان ما تخواش من الحريره. Petite remarque sur le Harira. C'est assez récent, hein, ça fait moins de 60 ans. Il a fallu attendre l'émigration des Marocains qui ont, c'est une spécialité marocaine. Ma mère me disait que de son temps, Harira, il connaissait pas, c'était shorba. Et que c'est lorsque les Marocains sont arrivés, ils ont apporté la recette avec eux et elle a été adoptée par les Oranais. Ceci, pour le Harira, c'était juste pour une petite remarque. هذا المسمار الأول وطرقناه أرى شنو آخر. سينو نعملوا البسطيله. البسطيله الوغ تجيب بالدجاج. انا اعرفك، اكيد اعرفك، بس وين شفتك تذكرت. ديروا البوراك ولا ديروا البسطيله. فوالا سوا بوراك سوا بسطيله. بسطيله باسكو تجبدوا البسطيله سي سانسيرمون سي ان بو سي ماروكان. عز الله الشرافه كيما كانوا نفسي رسول الله